timing sanai jotona timing bisingono unkolainai. I would like to request all the groups after following Sati Musangui program changiri nai angkoinai jotono especially players. Come on, let's big hand. Yes. Jotono ya pakor lagi tini ni thang batai lagi nosong enjoy. সবাইকে স্বাগত জানাই। Firstly, I would like Sara Nordistan. Okay. Belai kena khas orang laja, waring. Belai na talika kaham. Lena kania. Mutu kelajaran ni ko Don Chandra dan Burma. Je school matro sentini bini mungoi final football tim jaga tanggo. Oh school no ti satini senam tini go sat baikan no pengmani ni tim kanawo. Omono selama ti satini wo mana jara founder abon bisingo आज समय जे खरकसा जतने ततने एबा पुसु नेम्बार तंनाय बो तिनिबो कथान तंगो तिनिबो डन चंद्र देवबर्मा ओ मेमोरियल फुटबल टूर्नामेंट बो अरो अकरा तय अजामा हायकायै बिनि मकल बेनायनि बागै थाइजाव आं सानानि नायो कामियाम सायो ताबुक जे बिबन खेला बा थोंमारो जे तिरक खाय जे जों ताबुकै वैसा तुबै थाइमाबाय चिनि आम सायो ड्राग्स चामानि आबो तिरक खाय किसा खमि बै दंगो अमति टुर्नामेन्ट टेबो खायनानि नांगो आ रामचंद्र गते एमएलए चंगजाक खायनानि यागुलो पयला बिसिवो न 10 लक्षनि गोबांमा थोंनुं मानैर अरो बागजाखा हयतो बुसकांनि सालो जों बानानि जों वानचुमुं दङ अमतै टुर्नामेन्ट थाइजाखाय जों खरचा बायदिनि हालतबो गोराकुंगो नायनानै फायलायखाय मालायलायो सिनिलायो पक्सालायो बेखाय मते गंथन मते टुर्नामेन्ट थाइनानै थांतिनिवो जुदि आंनि कोनो सुबासु नांखायखाय आं सुबासु दिनानि सब समय मथियातंगो जे टुर्नामेन्टनि बागै दाबो सिजरा थानि थानाय रनो आं केवलनो याक खालि फिरबैदो हायाको आं चेष्टा खायनाय जे बुसकानि जे कोनो टुर्नामेन्ट जुदि केवल सुबासु नांखाय आं मालायनि बागै ताय कायसा कखंखा चिनरो ओ हात काटा बा समतल पद्धति एलाकाओ किक बक्सिंग नि चिनि मेडल मानजाय दंगो बुसकानि सालो बरफ फादार आसामाव बरफ थङैनाय बरफ बाव सिगां आं बायथाङै मालायका चंद्रकान्त देवबर्मा बिनि दैमा दुलमा बायनो फादार हास्ताव थाङै गोबां मेडल दैफायजा आं बरनोबो आंनि जे मानसा सुबावै दंगो एबं आसामाव थानानै बागैबो बरना सुगनानि कग्रिजा अमतैखायनो चिनि रामचंद्र गातनो जों मोजाङै मातनिनाय खेला कालचार अमतैखायनो जों चिनि रामचंद्र गातनि लुकुरंनो तंथबिवै मातनिनाय बोखा जखन जों बिबनो बाबेखायै बेलि तंफ्रु आजराव तंथबमा अमतैया हाय खेला रंगुय जों मा तंथबिनाय बुसकांगो चिनि तिरिं बिसिकताल फाइ दंगो आबनि बागै जों कमिटिर मिटिं आसुखा बेलायखायनो सेमानि हायताख्लायबो चिनर संखखानायनि खाख्लायो फादार हासने रिसाब गोरों जेथिं दुना लामा क्लास 9 परि दङ ब फायनाय ब बायदिनि एग्रीमेन्ट उनखा ब फायनाय ताय आसामनि नेटिभ ताय प्रियंका बराली ब फायनाय ब डान्स ग्रुप फायनाय ताय चिनि गारो हिल्सनि डान्स ग्रुप रो फायनायनि अमति हायका चिनि कलेज
te kebang macam ni hasil ni resap kereng dongbo siapa payah ni kok tunggu kaklay utaklay trim bisibo sinora semana hayno caglay ya kaya oro naikato kalay disiplin di bidang sengkaimanai angkai bisi koglor liya tini di sini football tabo sejarah je kesang kaya sengje nukmani omong kena payun payah sejarah ang niji botolnya tam hingga kaya seng raspati goro juara mayam ti kelaror tunggunani motini oro nukmani bagai ang dara komiti Don Chandra Deborma Memorial Football jara komiti jara songgoyo makhalanai ang borong bleke hambai riwo tam din kekai omti kaisa kotor ma tournament borong narwai songgoi tuwi phaimani bagai tai football nanani suju biman bagai musung nong situ tai waisa jotono no ani khakaha te khulmaya pare tini Birchanapur High School ni matho Don Chandra Deborma Memorial Football Tournament paithago jeng jotono elakani je borok oro je organize khainai or ni je team manage khainai aro kha doptor bibhinno je oro jajak media person jotono jeng hamaya janogo actually mo Don Chandra Deborma bo Birchanapur School bin onek obodan motongo ar jeng je khaidero bongni chererongni bongni busarongni sponsored by no jeng Chongkreng Coordination Society by mono jeng komthengka kaham kreng paikha tini Chongkreng Coordination Society tebo tini aim mutino je jaga jaga tini am cherogo muti cultural ebong sports game khaya koi jeng tini chererog thong bibhinno je ko halok sidrahim tangrang ningthong monola kaham lamotona bagai jeng jotono abo jeng bises kore Chongkreng Society te oran borok chesta khai tong jara khainai tini khai thangka hadu sidu kano team by Khwai Yunal 2 ago jidikha 3 ago jidikha प्राइज मानी के फर्स्ट प्राइज के जे जरा चैंपियन बनो के 30,000 के रानर्स अप खाय 20,000 ब्लेखेना हामबाय चिनि एलाका बासिरनो चिनि बा थैजानाय Don Chandra Debormani मुकुमो न रगै जों कायसा टुर्नामेन्ट दिमानि थानाय 25 तारिख अक्टोबर निसिमि दिनै 22 तारिख नभेम्बर उखा एगाय अरो balai kecang totok ba hohom totong khai pailai maka amon bagai ang elaka ni borok no hatkata area ni borok no te chini local committee bises kai chini president convener tongoro borok balai balai khai hambaya pharo borok ni saktar ma bai no chini mo tournament ham kreng kai pailai maka egai ini final ni salo balai balai khai no chini elaka om tikhe dorshok football lo kusungya ko gai elaka basirok no amte chung mane message ri mama bagai dorshok bare ma chung bele bele kha kaham ya paro gai chung bosor brum no chung amte tournament khalai tongo tei khalai tongo mane chung ang to CCS ni president ge president chung thanai baijalo Nirbol City Football Tournament bo khaika nigai जों amoni koek bosor siang sini te khalai phayo nigai chini ba Don Chandra Memorial Football Tournament mo bosor ni simi changkha जों next year ro mo continue da khaima na wan sulainai nigai kaham kore khai paima bagai जों joto chini elaka basi te local chini bukung bara tongo bukung bolok tongo te mungko mungli sarak tongo gonowani joto na kha kaham ya phare hamjang ba ya phare chini CCS ni pokhangai bichini nukung niungai jotono kha kaham te hambaya phare tinini chini final khela orono mathak jakha gai tei जों kesar mung tongnai chimte hai kai jotono जों hohom go mane tebo tournament khaibana nei jero chuba chiri thung tei belai belai khena hambai joto elaka basino